Weekend on them mantu ethirite akerundene county Meru ni mantu ya utumiri botho kubwa mbeca cia mwingi na ni nyuma ya petition ya Salesio Thronira kwithira ikiliki mitandaone na mpuro aburi mujumbe wa TNS akiaria rentereu arauwa arathoma listi yu akiona na ciora antu kwemba utumiro mbeca kuma kiri thirikari ya county Meru na arauwa numu atongere baraba petition thirikari county Meru yithira ikithuywa kana yithira ichunkunwa kumane na utumiri bwa mbeca buthuku na bo barabari kubata thirikari baru wa pana mbeca irite mbeca cia mwingi tumiri buthuku ende ni impressed account itumiri wekira antu mbeca kenda bethira bakethiria mantu mwanya yara ingienda utumiri bwa mbeca rukiro rware twina James Kimathi ni mubiashara ni musiasa ni supporter wa governor ni mama tukerio chokaniri churi bimwe na kwarandie tumenye 1 year after kithurano kia mwaka muthiru na mwaka yumwe thirikari county Meru ni kinyite ara maybe mumero ara expected ithire ikinya awitina mbere burabwa kuyiri kiri last regime kiri mwaka yombere thirikari county Meru no mbete ukulu kontubo kana no siasa tu ikuringo ndene county Meru gutina mwerekera yumwe yo kuonania ina mwananchi wa kawaida ro ringire kura mwaka muthiru akethira akiona witina mbere kumania na kurewe ira ringire kuma MCA wite mwanka president rani na batu kulukura 40188 namba yetu ya SMS turi live kuri Facebook turi live kuri YouTube ngedra nkithoma achure byaku opinion kana ntumiri ciaku waratu witana mbere na mubango karibu sana Kim. Thank you. Yes. Wega bwana Mutembei ntu wakumbita ntu wizi anarwa tuliganite mbuga u last month yao tumekaa kidogo au angitinga tukiona nera na umubile ne yato mayuthe ndio nini tu bate likunogokia mathuganyo sana ye sport onto yoro ntakuona bo yoro ntreje gonda twaina mantu ja mwingi na church twaina church harvest konte ngitiga mantu ya church mbeja mantu ya sport ni yende mukuru kanisa yao ni joina family na mwekoro na twana bata likuthiro ore msamwe okiromba iro yeah. Now real quick kuma Friday mwanka thai siasa nisogete Meru fresh ndambire na mpuro aburi ari muchamanire munde na shokia wake bunge katigeniste no wambire na story au kiria karatas kari na muhuri na binambi au ona niora thirikari county Meru yotumira mbeca buthuku na we tekagura na thirikari but nakwenda ku make sure mbeca cia thirikari icio tumira kubui so babu bresa inde thirikari bu supportura thirikari kurita ngui no witikaniria na mpuro aburi mbeca cia Meru icio tumika buthuku. Thank you bwana Mutembei. First and foremost it's a good question Korea na nkienda kuvuga kodoro ija mpuro nto aburi tekari MCA gintu kiambere gintu kiambere ituizo being a member of parliament whether rotari lingo githatu representation oversight na legislative kienda uturu tetera na rege parliament ya Nairobi ko gintu kiria nkauga the MP for Tigania West bwana mpuro aburi Tigania East bwana mpuro aburi thai ukona akithia accountability ya Meru na atatwira manto ya accountability ya NGCDF menya atatwira ko NGCDF ibongerwa mbeca kana batongerwa atatu tali accountability jela the NGCDF niongeri 50 million cha barabara bando atatwira bando mpuro aburi no kuona no tondete na mibira naja kurora time twali mbe ona Tigania East mobile ne bando kuna 2% ile youth inyo ngo bando abate likuja na kithithia oversight ya Meru County kana gukire maratasi ya Meru County akiajambe agatwira oni ndi mpuro aburi kana ndi MP for Tigania East oni accountability randi thitie ya NGCDF yo kwa mitumirite uju na uju na niyo itagaje ndi rajukirira kwambira kuga Meru County mbechi chitu tumirika bwega ngutikia u akomba artist kuma rari wengo me abatu teacha kenda unda mbuma acha no dimenti mpoke Tigania East kenda mudhidiria accountability ya CDF bwana Kim kankuri kuria virgin dira mheshimiwa governor Kawira Mwangaza ayukire kibao athiulunka Meru akira antu former governor Kiraitu Murungi ena 12 billion becha yetumira una no tege mu Meru wakuona ntonere na kibao kia kuonia Meru
urawe atumaira mbeta ciawe cia women rep cia gaf then ni ontobo komblema mushimo mporo abori enda wikira thirikari county Meru dene ye kinya de kuona ni itekuruta ngweboya ko kwenda ku make maybe mporo atena right aina right ya mwananchi wa Meru ena right yes ku oversight thirikari so ni ontobo kuona na makosa igira nkwera bwana Mutembe itangu ni question okaire in brief nkienda kuga but we are not blaming anyone kuna the right to kuthithia manto ja accountability kinyoke kwithirwa the governor ratu na wetha iji women lab nomba kuthirungana kiba wakauga batu twije mbeje cha ngaf chejo hapa 63 million nukugota by every constituency nukugota nandi tugeja nandi kwithirwa tukienda kukuleta siasa etina thirungana kibao bwana Mutembe o kila mtu onthe strategy we kuromba kura inyoni ndombete kura ya municipality no ari ntore ukuromba kura sure nukugota mporo ndo abori na rombere kura ngavana kwira Mongasa na rombere kura nandi twinde oni kuna strategy nda atumaira kena bomba ikuona kura ile inde jankera wananchi MC urawo iku ni urawo MC joko municipality toije outgoing atiromba kura cha municipality lakini tulenge uga pengine kuna nguge ari athithie kuna sport ari okiri maybe sport mantu ja maingi lakini ndaira nitukeja kuga thai gavana na thironkana kibao na thai atithironka kibao ugejotegera right now ke press briefing every month ne thironka kibao ari akothwa mbechi 11 billion tiga no 11 billion just time ke press briefing the kuna quality propaganda cia kwirwa mbechi cikinyite nyingi lakini uketha 1.1 billion already chitakinya kembio ki treasury ya county government nukugwata ko wantu itutho tuna facti kumenya no kibao gitiko thiurunka thaa ici fact ukua mtu style cia cha kuromba ku mtu style cia we bi kinya mporo no thira bangite kuromba tika gavana you never know no thira interest cia na mushimo mporo list yenio ya allegation ya mbeta ira ciikirikiri antu kiumbe allegation I put it allegation onto ire under investigation kana investigator so ni allegation yambe chiri kuonekana china voucher number chikiri muntu kiumbe mayor secretary wa chief of staff beta chiekirwa amounting to excess ya 29 million muntu mwe na muntu wakirombesa maybe more than 10 times in a day no convince Mumero wana Mutembe may I tell you for today information you ni mantu jaja social media no gwata ni gwere ni ya barua ukweke social media barua nye yekiri stamp as you speak ni ACC isa sawa yes gutena problem ukejotegera Kenya yetu no thero wikiti kesi kwa ACC ne kethirwa kesi ye kathinga to kethirwa teu so kintu kethirwa ke social media menya nibonete ke social media wow atukurombe orekeri na ntubo wa itilafu kidogo chia mitambo ende tukuchokera na bwana Kim tukari ukwa wowa kiki tukikuoneka ndene ya social media na maybe kwenda kuwa kitia authentic right kintu kyange ndi kuga bwana Mutembe itukumenya thaiji ngenda kuga okairi mantu ja social media ninye kintu kethwa kiringi muri jathai unkethwa na baruwe kwa nkienda nguge itha kwa Ero TV kana nkaigwa kwena ine allegations cia Ero TV ngeta pengine mbite kwa court mbite kio speedy kio CS no monga ba receive document ile ndeje receive aja na yambeje tuku trend na kenda muntu onekana pengine muntu e famous no ntobore no monko kinye document ile no monga ndo abe na rate ya ko receive no na muntu no thero wina case no kathinga lakini case ile kethiro ambio inare envoy ndiketho tino case ile ri kugentukira kiraria au wanji the people of Meru nenya politicians antu ibethurwe odon thaiji speaker wetu wa assembly nya atiraria majority leader batiraria
Kienda batume abali batume tayari account assembly yetu ya Meru. Kienda bomba kuthwa bena oversight, legislative na representation kile mwananchi. Kuringana na nteto cia witikirika. Yeah. Kuririkana document ure ku leak online. Governor netre elected MCs bonde. Nige onto etre elected MCs ukakutha report is just a fake report. Tiangore gento kimwe. Governor na rate gwita any elected leader. I'm not an elected leader. Yeah. Only politician na business community. Nuko wata na governor natuita tule antu ba business community. Na tugeta anytime. No mungende kumenya mu biashara ri represented ndwel kana represented ndwel. Ko governor na antu bakenda kuika ilazima eti governor na limiti. Governor ugatita MC ko municipality bona kadeb. Ugatita majority leader. Igoro nurabone eti bala na bo feud. Okay, ja kuduru ibarali nabona ala mashinani hapa kubanganya mibango era baitira Meru betu ngugiri. Ninyi ndronele bwana Mutembe nominated MCAs. They accusing elected MCA. Au kana na nkori kiuri uju. Ugeja kuduru ngavana goita elected MCA na atleta nominated MCA. Some of the nominated MCA inkulika na last time nda kulita aja every nominated MCA ke manifesto ya governor na ke program ya mantoja njeda na sport nambi. Kuna gentu ya tengi 1 million ke support mbio mwananchi kana ke support groups ile ko mantu jonde ya kedo je politico ngafanya na rate yegoita na ija ogona ndio ule aja teko rambitile na ndeja yeah kuna limit ile leo so kutena limit ya governor witana yena rate ya wita MCs but now kuririkana kinyaki muchemo niyo governor na lokere 7 MCs elected MCs entirely kumantere chinyambene kwena narrative ya governor na ko isolate antu ba nyambene in terms of transfer in terms of bamoko suspended and now kimo chairman you it is coming clear kuma kire MCs bangi baruwa 7 of the MCs elected iba are locked out of the meeting. How fair is it? Tenkwere kintu kimwe untari mu chairman yone jumu ye utari mu chairman because the MCA the MCS, yes. In everything in politics, it's all about interest. Tanto bonde bakuende tadila wiki wero TV aja. Kweli ama si kweli? Kweli? We have a lot of people barabenda kuleta station ya weka aja wero TV kana bagala ya weka kipindi jonto jake kidho kila from 9. Roki lito kai na from 8 to 9. Yeah. Then from 9 to 10 is section yenge. Different things kienda mu Meru ba kwa related kunya da ile ya bomba goto muchemano no kero ango keja muchemano jo kwa generate mantu jana bomba godro no godro enta dura chete kwa redwa no duro wondi ekuticho mantu jo jete really apana ni understand what I'm telling you no duro mantu ya municipality tijo jara je dera boa mitongo no kuwata lakini ingienda kuitana la TV antu ba kwa discriminated those MCs they are being discriminated no owi dodoro twinabo ne achore betu no nabonde bakara bakiuga governor ni mama ni bago support governor ko nya ko adopt out of the meeting i propaganda ndonde kimbio ki social media let those MCs come baumare me oti MC ko oro na kiaria so renda baguma bawo tulifungiwa nje ndakura ko oro na kiaria but wenzao wanaongea wachana wenzao ko oro na kiaria Batiraria. Ule ukupata kwa je to nominated MCA. So what I would like to request a nominated MCAs. And to barea kaba atari ro nindo ne nye MCA mo akiuga oni ntora assembly. Ndora assembly nke nominate wa. Kugo yanto bere agwa jara janja kwaho. Kugo batiye mudaira ko menya mu mutongeri otaro for 5 years. These people should be the mentors of the MCAs babangi. But Kim kuri na MCs quote in quote bamburande ito ya enemy ba governor and MC nonto ya kabako kewe nto bochu mheshimiwa mwenda idile mheshimiwa mwenda ali pau tikwa tabakabira ni mheshimiwa brabo ne kanete kabisa ba brande ito ya andho ba governor na parts ya 7 bravo are locked out tiankwere gento kimwe in politics siasa chite nemeti oga jotegera mpaka da ijikira ke de lo que nemeti bona edu ni interest ya chido chilio kitu mikiambele gento kira kilio ngavana either friendly to each and every person officially ngavana either really open ngavana atumba ko dura MC oga to mukuru kiria
nini ara legislative ara assembly ara na mantu jare then kimnantio koita ko contradict. Why am I saying this? Uwa gavana eta na muchemanio no ethire maybe agenda era akwenda ya wandi ku ti agenda ya wandi rengi, but ukauro MCs babo ande bakara ande ne mbunge ba kuluke supplementary budget ba kuluke budget ya mwaka na kinya ba kulukia strategic maybe issues ira gavana akenda kwethira akiariru no ntutu tuiwa tu sideline ba itara kuluke budget lakini tu sideline ba itara gavana etanite ukajojo mwana mutembe ingado gucokerio kairi. yes ngugi nkwirire okaire ngugi chia MC ngugi ithatu ku represent kubwethe sheria na representation legislative na ku oversight yes ngugi MC kuthurwa ari assembly yeah sure nuko kuthurwa ari assembly gothicha mwende ithiri kana itha mwenda ali kintu kira batari kuthithia ti mandu na gwitwanga muchemonyo nga gwitwa muchemonyo nga ntiretika nuko gwata these people babatari gwetera kothuri in mandu jare bagetera mantu assembly bakeja bakoria atiri kintu kiki na kikiri kikiwondie kwa nuko gwata we governor kana we narite gwita muchemonyo imechemonyo ngana president yetite kana president yeta akawa muntu fulani either pengine eja muchemonyo na akeja uko no president juzi baba achereri muchemonyo ne tita ponte para bachero yari makosa para bachero na bagure na ugere imbaije lakini batachero be make a mistake no the mistake is a mistake yembio ekwero we bukinye thaimwe sawa kabo yeto sign performance contracts we yochereri what do you show the president then yoke the debate ki gavana beja bachereri afu nuje everything tiankwere bona mutembe tiankwere siasa ngeja mutembe kudure itege siasa utuntu mpo kwira manto ndare monde this is my friend Ali is my friend kabako is my friend ituthotu na ugo ne nya bakirinya bondi ituthotu na bokino ru stage amara tuli ne mobila na tugache thogoro na twatigana pambela godho ibambela jemojo kinyangirie je kanyo chai nuko erawa hiyo ni urafiki lakini kwa kinyere in terms of business je ujarea no jawe na manto jangi nkorone kuko ga inya muchemanyo ne jujuri tia to ediembio tu kwa lockdown kenda to nya to the people of Nyambene maybe to kuingira muchemanyo urendo mbonya these MCAs they are not friends of the speaker. They are not friends of the majority leader. Go to manto jamu to gaje kaira sa political. Governor is open to each and every person. No gaja kuduro bate ukinye. Ne hata unpo magudo ange kinyera governor. Na ndi mwananchi wa kawaida uji ni elected leader. No gaja kuduro MCs baba tu kuranjia boga na wananchi bao peke ngraudi. Ibati ke siasa. No ne juicy kuna mudhakato wale no assembly aja. And I'm sorry to say so. Kualikana deputy speaker. Mbona none mbuga kilipu cha mutandao none mbakiuga deputy speaker kana mwendari bompore amadikone uliona kitu kama hiyo utaona nga gutumira kilipu wamiona nyawe ngona kumenya ukeja kuthwa tundu aja tuli itotonya miako na bantu ibambete interest cha 2027 kuna muntu wakaraja onegetikia kuna weakness yo ya MC wa municipality kuna weakness yo ya MC wa Bogeta West Abogeta East nukwerawa nande tia pambe yo mura na njire kariujo ko siasa tieto achina nterecho nde ko to gatindi kwa iraniria wow now still tira umakire governor Salome Mutua ni nominated MCA arure governor aran county are wenka no governor no deputy governor no CC no chief officer no MCA yani kila kitu it is about the governor na ibo karayakabo yo manonto deputy governor atiraonekana kire function chadrikare for very long time kinyantu korona kire mwene ntukura ari kuina press briefing ire na ari ekrito tofauti na bangi bena dress code at the same time inkurika na governor etete kiri ku inspect barabara nteresia South Mente areta chief officer waronsa rawa na kwenda BQ na kwenda report ya monitoring and evaluation utubura report resi kora governor was very furious iya kata briefete aritingwe ba yabera ontutwetete inkwenda kina so kuringana na Salome, do you feel Governor Meru County is one woman show?
ngenda kuga my friend Salome muchoro kwa muno inominated MCA batu ria twaruja assembly ria twina basaresi igitera from kitambo. Salome was there. Na ngenda kuga Salome mete kabui muno konja no inyo otura muno igitera tuna bakabonya twina kikosi meato ambete siasa when we are young around 2014 2015 now 2016 itwata assembly ara wita correct irate cheto ira to bateri assembly to tetera. Yes nuko wata ninye gitera kireito no tuinga ira ntwara twatu tureta batu tu wananchi tudito gutetera thirikari kana tudito tetera mwananchi no tetera thirikari ndezi ingi kungenda kuga okira mtu egitera we Salome no rigirwe wengo na matamshi jawe akiuga we atura assembly ukeja kuthurwa na mentorship njega ya assembly. He should be calling even the majority leader ageta the minority leader bamwenda ithiri baba tonyete the first time akabera tonocia gutita uju tuthithiye uju na uju nuko gwata agachoka kwina ba nominated MCAs no akaba thakirira ti interest cia wambe ya kuga nga MC anga bugwita anga bukunengerwa gintu anga bugwita bukuthithirwa gintu kiki ngavana ugata thura na ngavana kuna kiama kira kimutarite othokia makyo kimutarite na ngavana pengine ngavana wena akurukire kana MP o ata akuruka kana na kwenda kuonia meanu jo mbina nomina ngenda kuko kaidi mbina nominated MCA kana wena nominated MP kwe muntu ethero MP IDU no monka muntu ro monye you are working to the best. Tuna ugwaja nona secretary general wa bas ekushon MCS bas bonde abera bo kinya assembly area you should not pass any law ndilo ne bando secretary general wa bas akiugi beje ta kwa mendanga isheria liko beje to kuroki assembly ngoje kara ile MCA menya bateri kuga I have my people in the county assembly of Meru tiambikire ba DMK motion jojo tiambikire bantu motion jojo kenda bombo kurukia kenda Meru beto bombo tetheka lakini tutonyo go secretary general okwambiria ko ngoria my friend Madam Salome ne tanije na bangi ura ba kuthithia nombe kuthithia mentorship kiri para batonyete assembly beba beru kenda omba ikuba monitali njega lakini na ritha irokambiria kuba QSK media itu tuhanda election bara batreje ugo tora assembly isi batu mitotora twijira kitora akiri lakini ame atukomba ko irate amero tobera ugo tora assembly ko na yutika kuringithania amero so kuringana na governor na kurita ngwe wenka no governor kuita ngwe wenka atia governor kuja kuthura na CEC governor na chief officer governor na department chonde che representant daiji kikoska iji temiro aja governor na kuita nyangu na MCA kote kwa MCA bondi ba kodon aranga vano onde na muchemani MC ba kodo barara kwenjabo ao MC ba kodo barara ukeja kodo nominated MC boro burete groups chenu na burete CCs ba agenda kenda amero betu bomba igotede kana ikuro betu na youth betu bomba kwa ambe chile che ikundi and they want to thank when MCs ba orende ba submitted ikundi biao kilo official ya agenda kenda ba mami betu bombo tede kana mbe chile chen grant kenda youth betu bombo tede kana mbe chile chen grant ku MCs ba mo nominate ndiare bona Salome ba bakae wambecha na bakia jara Kinoru stadium kana venue ile kedwelio na bakia dro churie bo mutembei kioria the in groups ichi kaewa ina Salome akedrwari akauga mbe chile chumite mukojo mtu kuna tu galeta propaganda nyingi ito support ba nominated MC ba bero ba tonyete assembly ito support elected MCs bara beje ite ku Madam Salome so Kim now okay akudira governor atakurita ngwe wenka ina deputy governor etere ukariojo manto ja deputy governor mundo nedero BC minyiri ile ni bichi thirikari ofisi thirikari inyoke ja kudwa ja president wetu wa Kenya nukuona bethurunganya na Gachagua yes maybe Gachagua no thurana interest cha 2027 cha 2020 after ojo mwa 2027 2032 no we oni kwenda kwa president na zote kuona deputy governor ya campaign kidhani interest ambothi kile ni kwele ni gento kimwe yeah mbongo ade mea no wethiro we kuna mwanya wa politician businessman na nya pastor kana business kana spiritual leader we na to kwenda kuwa ango ndo kuonya atiri bien na deputy governor muntu nethero na ngugi nyingi muno Kenya mzima no ronete ya deputy governor akia impeached by the governor we no kuwata
ero anga gutumiro gitike 1 million nuko wata na gitike kya leto assembly lakini mandu yajo kinyale akonekana mbio ipolitical ko gintu kiki deputy governor wetu ke BC gwitira Meru ngugi gwiriko ai ngugi chigwiteka kwe ngugi Meru urone kwa mite mpaka thaa ici na tutio muona ngugi na iwe ari gukariujo tia nkwire gintu kimwe ikionda kwira ge siasa no ithiro muntu no tagetete by 2032 kana 2027 muntu ucio akiuma uri ara na afu gintu kingi watu tia turera kenda tuona deputy governor agita ku launch project deputy governor agita kuthithio ucio no ithiro mbise thaira governor wetu mashinani kuma rukire paka thaira noe ibo strategies me there was a ways of working no ithiro gwe munini okwa ndikwira gwe karaja maukune on draft ucio na ucio program to chithithio ucio na ucio nuko gwata Kim kuringana na informers bakwa relationship ya governor na deputy governor thai kethu gikinya nkuluki because reports irembera facilitation ya office ya deputy governor neritiro completely governor deputy governor kuririkana as a facilitator obisi na mushara yo facilitation ile but kuma kile office ya governor to the office of the deputy governor itio completely so as we speak kuririkana governor na deputy we kinya kwaria they do not talk nande ukuga jau propaganda gintu kya mbere wi propaganda okay, yes, yeah. ndi muteteri wa thirikari ya governor ni mama wi propaganda ya mbere menyoke ja kuona the last previous press briefing deputy governor wetu na areu ugeja on Friday ndare kwa governor deputy governor wetu akinyere obichi na rodi gintu 9 by 9 deputy governor na office na for sure na office ine kangu dikira ni kwera bona mutembei by 9 ugeja kuthura this person na muntu ujo the deputy governor wetu na kumenya office wete Quran no ugeja kumenya ugo tigintu wina kyo utitinda kwijara kintu kia mbere ngendo kureta na mantu neja family unike thonde na mwekuru uri okore ana na inkuona nkugura pengine nkuja na nyama ugoro ati undugira nguja na nyama rojo ati undugira nyama wiri je karara ndete na next time nuko wada no munganchi uri the reason why kung deputy governor wetu sawa maendeleo isasawa ninya gwetinda wetitenga meathe kwi ugejo teka ge 48 loss of power kuna gintu gitawa working towards a social transformation na gintu kingi kuna gintu giko work as a spy but always take the credit antobaria siasa no monkoka na ndio draft metheni thaiju unaingwele for example thaiju kuona gachagu akithiurunka Kenya mzima ni interest cha pengine cha 2032 na kwenda kuambilia wevu ile Ruto ali ni Mount Kenya nambi ikyo kuona mpaka Ruto mpaka thaizi atikonda kwebera nyowe Mount Kenya meana bado nakwenda kuthurwa mbio we kingpin nuko gwata nojo ngeno gachagu no atikona no mbio Ruto wa Mount Shine nuko elewa ko manto ja deputy governor wetu ofisi sasawa manto jo the sasawa kutira raumara uga oni ngotunyu into obichi no tulio governor na right kuga ofisi je ka facilitated ofisi ile ikiare national ofisi ile tegi county assembly na ofisi ile ni Quran 100% na manto jo the sawa no get ofisi nele ugo te ofisi ne deputy governor no ga savwa odono ofisi nele get okundwe chewe te kudumiwa no kwelewa tena otomba go ofisi ne otegwitira ngugi no you can't work from home atomba work from home na i community gwitira ngugi ringi ukethira muntu ucio kwina gintu mbure manto jan dressing code dressing code wina rate gwikira ore kwenda ukugota wina rate gwikira ore kwenda ni ontu bangi bategitora bakwenda beko the CECs the chief officers where the government officials tiangwire ugo no ite ureta arusi no that was tiangwire ni tiangwire gintu kimwe tiangwire ni ugeja kuthuro na murano jo akubona mutembei ugeja kuona mwiki na ora murungamirite beka iromwe ugai no jungi kuna baba ngina nabo bana acha betho mbio baimbeletie ke nyake ugeta ke arusi jela no na so you think deputy governor kengeretie ikira ni tikuingedia tiangwire Salaudin Matasa a lot yes inyoke the ikenjeshi no na daimunya askari ko be jabe civilian lazima bwithe robona uniform no kunya dressing code kana mwikire nguo eu tigintu kibate iko kara kima kayantu
kila kibate kuma kai antu obate likodi atri imbo ilikuwa njiti ganya east imbo ilikuwa njibode we are coming there now na ndango ndo konya for example tema ndo dressing code it doesn't matter. What it matters is information, power information to the mwananchi. So tukireke kimantu ya dressing na bi deputy governor kuringana nore ire ya Kenya, he was not recognized ne ire lakini akarire tu ne ire, but nothing was done about it. Ne ire tu ya mtu kawaida, but ukiawita kiki athokia governor utikirite maybe urakwenda wikira governor nareta thina muno no kwire nareta thina, so we saw it niki batu tumairo uniform kago ndo ore muri ngo thirikari ari angu kuria ari angu kuria ati no maski ago ndo muri ari me abate kutu ira ati ko dressing code ire kire hu governor kauga tukeja press briefing yeu ingi onde todo tukirite pengine green tukirite green ago tukeja press briefing yeu ingi no nere ugo muntu ja senator wetu akicomplain nyati ko complain when the president was there ago nya governor wetu na kirite yellow. Surely gwikira nguo nyongegera thai nguo siasa ichathirire. Okay, fair enough. Ngo ndo konya the dressing code, it doesn't matter. We move from there. It doesn't matter dressing code. Inya thai ugo me gwikira suit ikaju. Rojo jo ikira na nduka mbije thai gwikira kobia ri. Ko ro kwambe ugotonya kwa oversight. Sema no. Ili ni kawaida yantu gwikira kobia kana kwa imwacha gweta Nigeria. Kwa mbije oversight. Ngegera kobia kala thai kwambire kunya indaire mtu oversight. Na ndio na kuira atiri kwikira nguo, it's very dressing code very important, lakini ogora atuma nguo ithiro etireri kwa mubundi na kwa ntugonyote mekira na kiatho inyoga gogite ora tukikari mbeli githoka riu. Yes, happens. So mando itwaririe manto ja maendeleo ya kega tumithiria ra cherero etaki. Yes, afu itwaririe maendeleo ti manto ja dressing code. Yes, itwaririe maendeleo ituthithia uria na gintu kingi tukairaniria ngenda kuga bona deputy governor wetu nya atikirite dressing code no thiro gintu kiria tuwijite mbuga pengine kwa ndesi kana mantu jera ko tuwekira mantu ja dressing code itwaririe mbi mumiro mbo tetheka itwaririe mbeti ila tuwegi ko 500 million che kujuja level 5 ite level 6 urai umbe kukuria mumiro. Now let's come to this tuende kimaendeleo 1 year later after governor rekwa sworn in na abwite thirikari ewe. Kim, show me tangible developments ira thirikari umbete kwa chief. So far gintu kia mbere kuma governor utonye it's already 1 year. Yes. Ejo eji August tuthiria mwaka jumoja thirikari na ngenda iko appreciate governor wetu Kawira Mwangaza. Nonere after gutonye iko ambirie mantu ja maingi kwa governor kajuju na ndo acha atonye nyingi muno na tomba kurondwa ira na governor omba ikwa senate na mbi mantu ko jetere bwega we thank God. So far no mbere gwitango duration ntia tumete nyono gintu 5 to 6 months na no mbere kwa chief gintu kiambere ke ja gutegera barabara chetu so far mpaka thaiji at least chi passable utigwa thai complaints ya cha atura cha barabara mbuga uwe etaira na uwe kaigwa barabara ni kariujo uwe mto media mbuga i few cases uwe tu kidogo lakini thaiji barabara chetu chi installed na governor kintu kiambere we thank you for that kintu kiabiri ngenda kuga kithirikari municipality mpumete municipality barabara cha municipality maybe ikariate barabara cha municipality chesa barabara cha municipality chesa so mono na nkeli kuga ugeja gwiteja kinoru barabara chesa wa ugeja tonya kamba kyako kwa tura gwe swampi around 2 to 3 kilometers barabara ile ekiro yandiko na thithiro cobaction through area MC bona kale bagwatanita na governor na barabara yo mbo kuthiro isa so thaijo keja gwitira ja thai barabara ya 3 stairs ni gwikirwa cabros thaiji ugaja gutonya ja kaga boys barabara ile ethuki kabisa kwina mirau thaiji barabara yo isa so na ngindu kingenda ku request MCs betu na nya nkenda kuga tu nominated MCA uro kuringa kiremo no narikani assembly yetu narikani majority leader na nya speaker bauna antu babero batonyete assembly ria na barikani kabarabara kauga gwiteja assembly gwita koti kabarabara kare otero gategerwa lakini thaiji geke work plan ye mantu ja World Bank kenda komba gwikirwa ambio cabros kenda komba kumira library ukugwata ko barabara wingo thikia ke within locality ya municipality
iko kathuki kintu kingi gavana wetu no mbete igwa chief kwi mu program ya Japan ya Dunou barabara chonde cha slums ojo tekera slums jonto ja majengo na ja mjini ana betu bo baitangu gijeriku seria na kintu kingi no mbete igwa bo oje aja cancer center na ali na mantu jau daiji chibitali chetu cashless aja level 5 hospital ibo ba chirunga maira daiji level 5 yetu hospital ntijo do ni ligita gwita ku yezire kwa muno na daiji mkenda ku request daiji ne jeta kwamberia gukathero ko nya ruterwa kwa dosi ba jonto jo beta jonto ja Kalin hospital health care department moni utengwa na mantu jeti tabwa kamocha lejo tukuro nkavana gutonya jo ali congested muno ukamirike kumamanirwa lakini daiji mocha lejo tujo sasawa no nyo timuruke joiku everything it's okay. But on that Kimanthi hospitali daktari bethirite bakirira na inya sana bakiwa apart from promotion chiao utinda wachi hospitali na barua ngavana atikwenda bathikira na baria kaba ko intimidated na kuthreaten na transfers so ukiwa ngavana na achieve in 1 year health sector ni moya critical departments and then ya any county and then ya Kenya and then around na tababu kwa mantu ya sawa lakini daktari bauma na kwa mantu ati sawa ukariojo bwana Mutembei kuma ngavana kuga na kuma dia ndawa ome kintu kya mbele no daktari akiba kuga ndawa chite ukinya but baba ndili na ndawa guduna thina yes ina problem guduna mwananchi wa kawaida meonda mwananchi wa kawaida uti mwananchi wa kawaida uromba kumara kana jake media kana ge social media au gagutena ndawa nuko gwata in every 2 months and in every 3 months kule make sure nya 2 weeks ago gavana letete ongera ndawa jonto ja level 5 ku uti mwananchi wa kawaida uromara uga gutena ndawa kuno kuthura daktari mbuga pengine ndawa ila bukwenda chithiro chiliarea ikyo no ntukuthwa kuna chemist nyingi noge jotegera ki chemist ile nyingi buga daktari betu ba mono bo betho mena chemist jeide ku utiro kethira jonto ja chibitari ja level 5 hospital inyoge ta ki Kenyatta National Hospital utkuna ndawa chito for example ya cefuroxime imi ndawa ile otuma kwithira mbio ja chibitari inyake msayongo etithithe ile nukugwata lakini badidi ndawa ile ko inacho lazima otonye muko ki chemist nukugwata ko ngoromba madaktari betu na te through intimidation kana mbio kana bogeti abo kanyangu atigweta kiukinya ki governor kuna katese kana kuna direct way ya ukinyera munene ituje jonto ja health sector ile critical jo ukuga bakiuga gutena ndawa bakiuga bako intimidated na transfers we muitinguge wa thirikari we na rate ye witwaja witandeji for example ngenda koja na example na ugo kaire no withiro gipindi gyaku withiro wina kyo kuma 9 to 10 gipindi kino tugichinje kai kwa kumberia themwe tutheijire kwamberia theije tuthetho ketho ngugi nge gwitika nukwero kana thinya thai ketho kuna program yomba Quran menyoga tha kuna biashara tumba kuitira ja from 9 to 10 ni biashara tuita kampuni ka benefit yejeku kungaromba madaktari betu ituguguri governor request era bali nembere bwana Mutembei ntijo thano kumenya iba request ete governor kuna daktari bara bamwe bakwire kuna daktari baba mwe bali bakuritaya kuna daktari bamwe bali ba sign contract ba design bangi beta kuthoma na iba atigia antu abengi muno clinical officers the records antu abengi muno ningugurua governor wetu no mbere kubathikira thaiji na ndio renti ngugire chi advertised na interview ngotikia kathi thwe ni time ewi issue yawe imwe ni ere kathikirwa kintu kingira benda ikwari mantu ja promotion governor wetu na bedere inyo thro promotion yetebwa the nini cha tonya the induration yeje mwaka juju lakini na baba angirite mantu ja mega iko ba promote nuko wanta kuna antu bangi bara ile mantu ja insurance nuko wanta na chili nyacho governor wetu no monkate gere kenda aditi betu bachibitari na kana madaktari betu bomba ikukara bwega nukugwata ko wantu bara te aba naindi kwa assist kweta king governor te akwembio obichenga bana ithero e wide open na kintu kingi ukethiro wina good at to you kana ko wina nkoro nje kake mtora thira wejete ke mtora at least bokomba mbio working environment ikino ntukutho kwina county government kutho kwina mtu chief officer ikutho kwina CEC ko iba
kuna department mwanya oba health kugatho kuna CEO wa chibitari nukukwata kuthira ugoka menya ugo pengine kuna transfer kana onto bonge you should liaise with that person ikutho kuna human resource no wadi na tubaro ko gatri onto bo tu tete no juri to tiki tu bo genyo do bo union kana do imoteteri wa kioto kiambi ke chibitari atisti bo karande fukaraniria na wanto jaga songa no mumiro atetheka Kim we mu biashara yeah ingome anu interact na entrepreneurs na contractors na kwina kiriro kia antu ba bethirite bakiwa kenda ure wambeta ciaku kwina allegation antu ba iba witwa 10% na bangi bakawini 13 direknyire 13% mbere ure wambeta ciaku no mwankona kanire kitu kidogo that is 10% nu interact na antu ba ku information ura wata kuma kibo ikariu bwana Mutembei gukariujo Weira ugonde jo kuromba ngugi gwaku yeah kendo mbitira ngugi kana uri aja kiwero TV unde ugintu tu ya tukubunengera kenda etiumbita rojo kana uge nothing kawi gwono mumiro na kwenda as a business community kana representative mu business community alienda kuigwa jemo akiuga atia nukugwata ko allegation yo amanto ja 10% ange gwite 13% iu imanto jatio imanto jorongo menyoke jotegera ki 13 ani meango kwira kilio me ama business person yes na ndimo wana biashara nukugwata igintu gitio menya ugingejo kwa pengine ngugi ya million wite pengine 10% ugitangirie kana nukugwata ngugira ugo jitiwita ngugirea ugaita ngugi 850,000 ugore taxi ugore KRA na mbio ngugira uketho otigeje pengine ugintu 35,000 surely can you work kugintu kira ntu bakuganga mantu ya 10% 13% etikenda useiniro kenda onenkiro gintu kira tuweka i propaganda tiri mantu jatio na tugathukia thirikari no geja kuthuro ugo karomba ngugina nukumenya ugetwa 10% withite kuromba ngugi we you should work in a transparent environment nukugwata uja unde mu biashara ntenda gwita ngugi kambi kiasara kana inyango unde contractor ntenda unde contractor mbita ngugi asara nikyo no ntungavana wetu kana inya atongere betu kana MPs betu kana MCs betu bali kuri itangugira to the best no geja kuthuro rero itangugi to the best ina 10% ikuma godhango gwitira ngoi quality then give me mbeje chiakwa mbete godhona nda gwita ngoi tebui kana short job no monga wita 10% na ndia jo te mantu ja 10% itango genjega no ti nanga vana ati ugo contractor oti kintu kya kwa kwenda ngavana arenda wita thuri barabara wita ngugie kubwega othuri MP itangugie kubwega othuri MC itangugie kubwega gutigintu contractor kwenda gutigintu mwana biashara kwenda oitangugira nyu ijo gukeja gwitangugie njega Mutembei na mumiro akejo gurwangugira kana uro gwitira ngugi no kumenya otikyo tigaraia no keja ko yantu bamwe bauga oni for the first time dai wangu geji tamita to the best kenda wai wangu ge the friend ngugi ogo genya ugaita gwaitinya be cha kucha muko bugo ora kurugira bugo nyawe situation jeu ogo when I go there I'll perform to my best no kugota lakini oginya next time kingugire ngi ugathirwa thaijo keja kuthura ngugire 10% chigwetwa ipendi mbiu singana chiaelio Kenya mzima thaiji imanto ja finance bill nino ndo finance bill yeja nto bauganga sijuru toka kwa kuria mbecha lakini at the end of the day koti to alina ugo aja koti bauga bakainga na mbituga kintu ki lazima batu tu business community we are supporting finance bill 100% menyega atedia mwananchi nekeja gukije na economy yetu inyojo ukona ikethro stability kuma tu 10% etio nigintu gitio na bandu itakinya 13% ubakuga imantu jatio kugwata now tukirikia Kim no tuba time director kwa rembira turikie now direndo kuri reference okay akwithira mantu yayo ndibuku ya security mitandaone ya siasa nambi EACC kyo chunku na mantu ya kwa tuka ne umambete che mwingi ichatumikire bodhoku babu buri support bathirikari na thirikari bukaitha mitwe nuko digira nkwire bwana Mutembei siasa ite nini siasa ite shemfu kabisa kintu kiro kya kumenya watu tutetera thirikari tukiuga untu jubu boteo nuko wata kinyatha ici nkena unme impeda kwa an example jonto national government inyegi finance bill yeje nuko na antu jabazi mio juice barauga watu tuomba weta devolution yeje ta kwambira rojo
Na bakauga nara batu if Raila Odinga will not be given security. Yani security tutomba wetara na mundu ucio utari eti dotetera mbio interest cha mwananchi. That means they are fighting for power. Kwinya batu turiaja we are fighting tukaje thirikari itukaje power thirikari na kintu kiki EACC it wide open. Ila ni ofisi jonto yeku ko abakeja bathithia uchunguzi yao kintu kiria kiri okuthoko na ine allegations ikadi nawe kodhuro otio tumenye gutio ndedo icho the chithili ariku nikyo nkwire from the beginning batu mantu tukona ge social media nantu ibatiga yo tuma mantu ge social media antu ibeja jonto ka mwita jaja akeja no wana mantu jaja ikire kwa EACC akeja ge social media kana ge TV akeja akathomera mumiro ake mbio ibo ntunda kuri mantu yeu ya ring stamp mwaka thai ukakwithria uma thirikari ya taniku owe stamp wetikia me owe stamp wetikia no pero otro document uki dikira nkwere ni document dikira nkwere umeona social media no monka to ne document nuko kwata lakini from the sources social media dikira ni from the sources iji cha social media no monka tukona document ile nani kendo kwera me document ye uke oni teje mo umeona ngomena ye social media ina stamp EACC ina stamp. Thank you. Yani kyo from the beginning tika kwethele ina stamp kana mbio nkole uwe no itaoka eta wiki. Ibo tunda koria trikim takoria sawa document ina stamp da koria tre EACC ba bwethio tweria bwao sawa ba confirm it's either ni allegation still ba confirm ka gotho bwo kwembesi ni tumikite bothoku deuria tre babu boy supporters badrikari friends of the government na government of the day inabo atani mito yenu tugatanya tena baba tugendero support thirikari kinyethera ni omambeta ni tumiribo thogu ka gutimbeje chitumekete no dauri in case kether ni kero ni tumekete bothogu no bugendero support thirikari tugendero support thirikari niki yani le bwana mutembei tiango me ask a simple question yes tiango dia simple question yeah. ke media yetu ya Wero TV Wero TV pengine ntugoshi anarwa tugweti bo kuna mbeja fulani chiraude pengine ke chiraude tin kana mbio katuka inga Wero TV tuteinga but now there must be a way imbeta cha mwigi tumegete na ruwa kinya nani ikio confirm ni tumegete bothoku still bo support tu support thirikari niki thirikari ikira nkwele bwana mutembei tu support the thirikari from A to Z yeah from beginning to the end nukurikana rero twathiurunka Kenya eto imuntu muthuku muno kachaguo kona bakithekwa nukugwata kuna kintu gitwa loyalty nukugwata so even if I'm a thief you have to be loyal to me you cannot be a thief dikira ni kwere you cannot be a thief ni ke thirikari kana ugeti uko root kana mbe thirikari kintu kile ndakwira ila ni ofisi ya ingi ugetaja kwa hospital kana office public office ugetaja kwa office ile public office ki office yeje kule acha dai public office ngenda dai uniko request koja ke Wero TV mbidhia press yekwa nye wanawa bata likoja ndina maandishi ngandika bukaja bukali sif bugambira tukakwira si uko hivyo kwenye sisi no monke chunguze menyo ntobobore kana boteo so ile ndo buketha bureo no buketha leo support do support thirikari niki no tema tuzale kore antu bakatheko ga guthani uma kore nyantu bakatheko dikira nkwele otegento kile au dikira nkwele bona mutembi ukona juice kingazeti ya Standard kuna kijana umwe akwero aitango kwa kera ukugwata akero anga sijui mbecha ngo ku manager aitare accountant lakini ntobora EACC ekuthingata ethira mbecha ni nyote no inyachiri ukona etho tino mbecha ile chiri ko wantu ibatulie ana siasa baba ko bati kugo gwitanya ngwina governor ibatulie obaba kuringa kelele ngenda kugo baba kuringa kelele no ba ringa kelele 2013 meote umete Nairobi bwana mutembei no ba ringa kelele 2013 antubano ba ringa kelele 2017 they are the same people no ba kuringa kelele 2023 ko ito baije itukoberewa ko nyante tuirabe na chito cherewa no kugwata na te baduka ugeja koduri manto mageni muno ke oni ndagwere ndabedro makide muno no kugwata lakini tukona the same people na ndo baba gwato boko na bagi koti Meru County kotini na bagata bachindo magamba ndijo thanu icho theiba chinya magamba jecha tatu. Thank you bwana Kivu na tupo kwa nakanya kwa kwa na Mumeru na iboya mutake na tuko tena batru kwa rekiri mubango yoko kenkura it's always a pleasure kwethira twina wekire mubango ino tukithira tuwa mubango utithira
yureo together tukumethia mantu mwanya uria witana mbere kiri mitandao yetu ya social media, that is Facebook, Instagram na Twitter, na kiri nteto cietu cia thaa mwanja the mona nusu na thaa ithatu na nusu. Uni Peter Mutembe Edward ithira wina kiumia gikia. Thank you Kim. Yes. Sawa nchamba. Loyalty. Eji ni wero